vela undem dueño carja guaño coptigri que conanga jatecnin kuna pa maquin piña quedaro yang ricao. A ver, chay partido Fuerza Popular pitak dueño chay partido mana chumama keiko. Paimi que dueño, paimi que decidenga a nivel nacional pi mai partido wan alcalde pa gobierno nacional pa otah consejero mangarinan pa pas. Chiñeta chay na plata como cancha. Chay partido pitak dueño mana chu chay tait Acuña mi deciden que payari chum payag ama payam chay mi que llapa provincia kuna región kakuna hari que Lima man chay dueño kuna man rispa ruiga payamon harikao ñu hayarisa ñu hamalin harikan ñu hayam caso no ten si chum pipas más julge sapan más imanisunda más atisapa hipaikita hateron o puntaikita reron genaspa Rima payaron caño camerita monani caño capcachcan más jorge. Ahí está, nispa happy cachina tenga Jognintaja. Bueno, para ranchikme que ya papiña chiqui paña merenga ni churaicon. Es una mafia, chaimi que cae kikin chay. Cobeto, Piero Cobeto, ex Ompe, presidente Ompe, porque para jorjorón cuñamiki. Para imanir hasta que dejamos elección pega entre la mafia. Kanga elección, mafia, chay crimen organizado, chay conanga partido político en Cotaliu forma coronco, nirham kai taita Piero Corbeto. En la tengan iskanchi, chay mafia conanga yai kuita monachkan a través de que partidos políticos nacionales en Dagama. Chay liu en Perú suyo, pero munaya conan para que justamente chincachichcanco que hay movimientos regionales niskangonatapas. Paikunaya Lima Manta, dueño munam pajarico aujile con parico, porque mana chay tatichcanco churicao, porque ya mayoría ya región conapi, haré que candidato con allá y conco y más partido antes, todos movimientos regionales. Kaya yo cuchupe a ver, partido político en Jaicataja ya chay pachak más nin distrito conamante ya y coro, ya chuncalla ni son chiquilla, chay chuncalla ya y coro, guaque jonaga puro movimiento regional, agua, guarillacta, pico, manito, chay yamrico aujile con parico liu ya y coro. Con Fujimorista cachcanchi na che partido que cuanya. Fujimorista da cachcanchi que pero en partido en ya cachcancho man. Acción populista cachcancho man, lápiz mante esa cachcanica o che va con esa cachca. Che na aujile con apalegon. Entonces caiman tarima y tukunai pa manam dijananchi chukai congreso munas hanroakunanta. Y matap ruana chakanga porque caina yaja liucha kay Perú suyunchikta paikuna liu pascaros pangmunas hangota aurora con jaco y justo chaytam rurachkanko rikao chayta rurachkanko enaspam liu ranti corazonchik ni cuenta taps hukunkichu jonjaita llaqtaykiman chayaramonja hukaqnin ya ñuqañam dueño kani nispa yakuykiwan allpaykiwan minaykiwan imaykiwanpas imatataq rurakunki protestanki llaqtantin protestanki atinki chuawqillay panllay porque policía kunam chaqchayaqaykamun qanasparnigo lliw qhariarusonki que llaqtay todo ta chinkarachison imatataq qurqukurunki kunanmi tiempo kachkan lliw organizakuspa protestanapaq qipapunchawta chay leykunata lliw tikraparamunqa kunaptiq manañam porque chaypi qariki paykunaq leywañam hamukuykun kaypi ley nichkan kaynata waknata ñuqaykuq leyllata cumplichkaniko a ley para contar cachcan, pena de cárcel, pitak chay dirigente, pitak chay autoridad comunal. Autoridad comunal o dirigente ta coterico, cárcel ma aparonga. Kunang misu se que organiza cos para protestar na pa cachcan, tiempo au que para con reclamana pa kunang cachcan. Pero manayari que liu sector kuna kuskancha kolut atichkanchik choricao. Cada uno, universitarios, cada uno ruaconco. Amaotas cada uno, agricultores cada uno, antimineros, zapa, antimineros con pues ni cuscancha con gucho, jainim jamoronco, kay wilkas wamancha y manta, más puntan jamoronco, guanta la manta, y cada uno, imam calpa machay pescaron, ojle con pregon,
Hainapuncho protestanco, chay empresa minera pa contrampe, y chayna rico auxiliagono palegono. Y chayqa funcionancho, mana funcionancho. Imapas lograsqa maypipas chaypipas yawarpa chaninwanmi chayqa chayna. Yawarpa chaninwan reclamasqami imapas. Hasta chay reykuna, chay virreykuna, chay independencia nisqankunapas manachu yawarpa chanin. Chay capitulación de Pampa de Quinoa nisqanpas manachu yawarpa chanin. Chaynami wawqillaykuna palaykuna. Manikuq kaypi kay congresota ya imaynata haykaynata ruwaspapas chinkachinanchu wawqichalay panchalay. Chinkananpaq wayta kay congreso, pero mana kay congreso chinkanqachu porque leynipi nisqanriki ama congreso chinkananpaq. Astawan paykuna leyta ruwakuykunku, reeleccionman yaykuspanku, senador, diputado nisqan akllanakunankupaq. Chayllapaqña riki paykuna pinsakuchkanku. Paykuna kutikuterispa kayna munasqanku ruwakunankupaq chayllapi pinsachkanku paykuna. Chaypaq leyta tikrapayachkanku, lluchkapayachkanku, haqupayachkanku, kaychata kaychapi churaykusun, kaychata wakchapi kaychapi. Pero ninchik riki mana kachun ya reforma constitucional cambiar, mana chayqa prohibido. Constitución intocable. Fujimori, papá Fujimori, patrón Fujimori, piñaconja, nispara. Acuerdos, chay concesiones, chaykuna revisanapaqa. No. Constitución intocable, manam ni chulla, palabracha tula letra tapas. Tikrawaqchikchu hamkunaqa intocable. Imañama chayqa wawqillaykuna chaymi llaqtapim atiqa kachkan chayta nisaykichik claro kayta. Llaqtapim atiqa kachkan. Pero llaqta ya riki dominachikuchkanchik. Y hatirinkichikuna kachkanta llaqta ukumanta chay kay imaninchikmi kay sistema nisqan uywakuy munaqkuna riki wawqillaykuna pallaykuna. Kay sistemata uywakuchkanku riki. Mana riki chay prensa mermelera, chay wakiq chay mana allin rimaq prensa chaykuna rimakusqanta hatipakuspanku, sí pues constitucionqa kaynamiki waknamiki. Llaqtaqa manam, no hay que protestar, ruwakunay kaynakunay waknakunay. Chayna llaqta qipanchaqkunapas kachkantaq wawqichalay panchalay. Bueno, chay reflexión tukupanchik kay programallanchikta rikukunan kay tutapi. Kaykunamanta rimasqaqa aslam uyariqkunapas rikaw, pero chismikunamanta yanqakunamanta rimasqa isasaqa achka. Bueno, chisi rimasqaymanta aclaraykusunchik yachasqanchik hina riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay kit nisqanta yaqa suqta pachaktaña rantirunku a nivel nacional. Kunanwanqa masñachusmi kachka, yaqañachus waranqamapas ayparunña. Pero chayqa riki compra de kit de revocatoria nisqallanmi manam chaywanqa riki nisqanchik ñam kunanqa revocasqaña kanqa nispachu. Porque chayqa procesuyuqmi wawqillaykuna. Primero chay compra de kit nisqan chaymantaqa imata ruwanqaku firmachinqaku. Firmarachispa Jurado Nacional Elección chay umpiman entreganqaku iman plazonkunapi porque chaypis plazuyuqkuna. Chayra hawanqaku hinaspa elección mana hayanqa por el sí, por el no. Chaypi ñuqanchikraq votacionchik ari lluqsichun ama nispa. Y chaypi aprobasqapiña lluqsikunqa manapas wawqillaykuna pallaykuna. Tiene su proceso. Manam chay compra de Quitoanqa ya, ahora sí, gobernador regional deja de ser gobernador regional. Alcalde Vincho ya deja de ser alcalde. Manam chaynachu wawqillaykuna. Chaykunata a veces mal entendinchik rikaw. Hayna punchawqa ñawincharqani únicamente imallatam compra de kit nisqantas, chay kit de revocador nisqantas ruwarunku riki. Chay rantirunkuna chayta ñawincharqanchik sutin pikunapa. Sutinkunata riki chaypi churarunku, chay kit revocatoria nisqan rantinankupak nispa riki wawqichalay panchalay rimarqanchik. Bueno, chay aclaración. Chaymantaqa hayka rimayraq yakakunqa. Firma huqariy hallaykachiptinku chaypi riqsisunchik pikuna maykunaya. Ariki autoridadninchikkunapaq ariki ripukunanpaq firmachinqaku porque ninqa rikima kay tal organización, kay tal movimiento, kay tal persona o kay tal grupo
ruachkaniko yanapaykuya firmaykichikwan nisparaqmi purinqaku chaynam chayqa kay Huamangapipas gobierno regionalpaqa kay parquepi o principales calles chaykunapichik firmachinqaku rikaw chayqa hispinqa manapas atirunqakuchu haypachiyta tenqa firmay chayllapi tukurunqa mana haypaptinqa porque haypanan ya chay porcentaje 25% chayman haypapi de total de electores chayman mana haypanqachu ante firmachkanqaku el plazo vencikurunqa wichqakurunqa hina tenqa ya manañan kunanqa chay revocatoria kanqañachu anki sumaqta miskiriykuchkanqa qoneriykuchkanqa chay revocatoria achka llampiña firmachkanqaku pero chay plazonman mana hayparchinqakuchu chay completo firmakunawan mana funcionanqachu chaynam chay revocatoria yachankichikña chay puntakunatapas chaynam pasakurqa y kunanpas chaynallam pasakunqa revocanqaku manapas autoridadkunata pitaq yachan chayta chaytaqa riki qhawachkasunchik hamuq punllawkunapi imaynas avance kanqa chay firma de planillones de revocatoria nisqa chaykunaram hispina porque a veces piensanchik riki de que ya compa revocatoria karon ya entonces ya deja de ser alcalde deja de ser gobernador mana chaynachu chay tiene sus procesos ya manan fácil chayachu chay revocatoria nisqan ruraypas ya bien con eso chayta rimachaykuspa ripuchakullani pasachakullani paqarinkama tutamantakama uqchalay pani chalay